ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ መጀመርያ መዓልቲ ሰማዕታት እዩ ሎሚ ዘላለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ብምቕፃል ኣብ ዓለም ዘሎ ዜናታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ዓበይቲ ፍፃሜታት ኣብ ዓለም ዘለዎ ድማ ክንርኢ ኢና ብፍላይ መገሻ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ናብ ሰሜን ኮርያ ማዕከል ስሕበት ናይ ሚድያ ኮይኑ ኣሎ ገሊኦም ብፕሮፓጋንዳ ገሊኦም ድማ ምረት ናቶም ብቓላቶም ክንሰምዕ ክንርኢ ኢና ዓበይቲ ሚድያታት ከመይ ገይሮም ንነገራት ጠማዚዞም ሪፖርት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንርኢ ኢና ሕጂ ሲኤንኤን ቢቢሲ ዶይቼ ቬለ ሓደ ኣርባዕተ ዓበይቲ ቻነላት ኣምፅአልኩም ኣለዉ ክንሪኦም ኢና ተመሳሳሊ ሪፖርት የብሎምን ግን እቲ ትዕዝብቲ ናቶም እቲ ንሕና ንፈልጦ ብኸመይ ሪፖርት ይገብሩ ክንርኢ ኢና ካልእ እቲ ዘገርም ኩነታት ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝብላን ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሰንሲቲቭ ወይ ከዓ ተነቃፊ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ድማ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ምስ ኣሜሪካ ናይ ቃላት ባእሲ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ የጋጢሞም ንዑ ድማ ክንርኢ ኢና እዚ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ እናበልኩ ኣብዘን ክልተ ቀንዲ ዘተኮረ ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና ግብረ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና ሶ what's going on እስከ በዚ ንጀምር መጀመርያ ሲኤንኤን ከመይ ሪፖርት ገይሮም ነቲ ኩነታት We have his whirlwind visit to North Korea at this hour. Earlier in the day, North Korean leader Kim Jong-un rolled out the red carpet for Putin with a grand ceremony, with North Koreans chanting, "Welcome, Putin." After the pomp and circumstance, it was down to business. The two signed a partnership pact that replaces several previous agreements. Putin says the deal includes a mutual defense provision. So, እዚ ሓንቲያ እቲ ኢንትሮዳክሽን ጥራይ ከሪአኩም እየ ድሕሪቱ ትሕዝቶ ክንሪኦ ኢና ዋላ ንሳቶም እውን ክገልፅዎ ጀሚሮም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ዓቢ ዲል ተገይሩ ከም ዘሎ Russia's Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un have signed a new agreement that details mutual aid if either country were to be attacked. The deal also includes partnerships on trade, investment, and cultural and humanitarian ties. It comes as Putin made his first visit to Pyongyang in 24 years. So, دحين أنتي في الليات مسجزي خنرينا جزي سلزي بلنا بحفشة التسمع أنتي مجشة عم ترجم زلوا ويقين زلوا الزخاء لك اعتمع ربا وعالم أب كوريا كوجبرز غنينا G7 والسنتات جنزب كنبينا أسوار كنبينا قال لنا كل زنيهم نأمريكا بخمي تحمل ما يخل جابان لما له كله أبتنا G7 كيدا ني كوريا نو ني يوكرين بزح أسوارن جنزبن بزح سلطانان جنزبن تحجز مخانا فريمانيرا كم رجيركم دحنبلو نعين هرم يوكرين تسلطنوا دحرقينكم بخمي كم تسمعكم صبغ يريز فلت بالدما بوتين نتك عند السقاطهم نزغونه سمين كوريا كل حين تكنولوجين عقمن تي زنبرو اجرا شجرات كله كفتح له مخانو قليس له زي ديل زي نسمين كوريا عبي تسفا ذهبي ومخنياتو لك كم زني يرترا غيرو ما زنبرو كابو بزخف نسمين كوريا انه وي عمل بخميم بماني يرترا سمين كوريا نا افريكا كل واصن سلمتايم حما من محدرا قال سلا زخونه يكونن لك كم تناي سمين كوريا غيروم كعص يعص عص ما سلا زنبرنا يرترا ስለዚህ እቲ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ክብሉ ከለዉ ብሕማቕ ምሕደራ ወይ ገለ መለ ማለቶም ኣይኮኑን እንታይ ዳ ልክዕ ከም ሰሜን ኮርያ ናብትን ከም ዘይትብል ገይሮም ዓፅዮማ ስለ ዝነበሩ ጥራይ እዚ እቲ ቃላት ክንጥንቀቐሉ ኣለና እቲ ሚድያ ሰሜን ኮርያ ክብሉ ከለዉ እቲ ገዳን እቲ ዕፅዋን እቲ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ከም ናይ ሰሜን ኮርያ ስለ ዝነበረ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ዘተሓዝ የብለን እንታ ኒኩለራዊ ሓይሊ እዩ ኤርትራ ግን ሓድሽ ሃገር እዩ ግን ወታደራዊ ዓቕሙ ግን ኣዝዩ ሓያል ኣዝዩ ተፃወርነ ዘሎ ንኩሉ ውዲታት ናይ ምዕራባውያን ዓለም ዘፍሸሉ እዮም ክልቲኦም ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ጌም ቼንጀር ዝኾነ ብፍላይ ንሰሜን ኮርያ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዓቢ ትርጉም ዘለዎ እዩ ሰሜን ኮርያ ሓይላ ምውፃእ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩሉ ሕንፍሽፍሽ ዝከተብሎ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ምዝ ኩሉ ምትሕብባር ቻይና ይኹን ራሻ እውን ዝኾነ ይኹን ይከላኸልሉ ይነበሩን ሰሜን ኮርያ ኣንፃር ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ተንኮልን ተፃብኦን ደው ኢላ ዝቐፀለት ሃገር እያ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ትልያ ግን ደው ኢላ ዝቐፀለት ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሴሌብሬሽን ናይቲ ህዝቢ ዋጋ ናይቲ ብዙሕ ዝኸፈለሉ እዩ ብዓይኒ ከምኡን ተሪኢኻዮ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ወላ ሓንቲ ስለ ዘይርድኦ እዩ ክገልገለና በለይ ክሸፋፍነ ዝፍትን ንርአ Both countries face escalating standoffs with the West. A welcome ceremony filled with fanfare, pomp and circumstance. North Korea pulled out all the stops for its most high-profile visitor in years. It's the first trip here from Russian President Vladimir Putin since the year 2000, and much has changed since then. The visit reflects North Korea's growing strategic importance for Russia,
Since its full-scale invasion of Ukraine, Russia has been heavily sanctioned by the West. This increased international isolation has led Putin to strengthen ties with other pariah states. Many believe Pyongyang will provide more weapons and munitions for Russia's war in Ukraine. This is banned under UN sanctions and something both sides deny. So እንታይ እዩ እቲ ምውሓጥ ኣብይዎም ዘሎ መሲልኩም in general እቲ ምውሓጥ ኣብይዎም ዘሎ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ እገዳ ንራሻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ዕፅዋን ክባን ንሰሜን ኮርያ ነቲ መንግስቲ ንምቕያር ስለ ዝነበረ ስለ ዘይሰርሐ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ሓንቲ ነገር በሪህሎም ኣሎ ንኤውሮፓን ኣሜሪካን ኩሉ እቲ ዝፍትንዎ ታክቲክ ክሰርሕ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገለገለ ሃገራት ይሰርሓሎም ነይሩ ኣበይኖት ሃገራት ይሰርሕ ኣብተን ዲሞክራሲ ኢሎም ዝዛረቦን ኣብተን ዲሞክራሲ ዝበሃል ሃገራት ብቐሊሉ እቲ ታክቲክ ናቶም ናይ ሬጂም ቼንጅ ትሰርሕ ምክንያቱ በቲ ሚድያ ገይሮም ነታ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ከም ሰይጣናዊ እንድሕር ጎስጊሶም እቶም ህዝቢ ጠጠዋ ይብልዎን እዮም ካልእ ድማ ዲሞክራሲ ዝበሃላ ኣዝዩ ልሕሉሕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ወይ መንግስቲ ድኹም ስለ ዝኾነ ብዝኾነ መንገዲ ብኤንጂኦ ድዮም ብገለ ድዮም ብገለ ገይሮም ብቐሊሉ ነቲ መንግስቲ ከዓልይዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ካልእ ኮለላ የድልየና ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ብምልአን ረኣይዎን እተን ዲሞክራሲ ዝበሃላ ብቐሊሉ ክእለ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ዘለወን very simple task ዘ ምዕራብ ሃገር አይቮሪ ኮስት ድዩ ጋቦን ድዩ ገለ ወላ ዲሞክራሲ ተዘይኮኑ እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንግስቲ ድኹም መንግስቲ ገይሮም ስለ ዝሰርሕዎ ብቐሊሉ መፈንቅላ መንግስቲ ብዓብዪ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ዘይኮነ ክእለዩ ርኢና እዮም እቶም መራሕቲ እዛ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ውሽጦም ኣትዮም ከምዚ ዝደኸመ ዝመሽመሸ መንግስቲ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ብቐሊሉ ክቕይርዎን ክዝውርዎን ይኽእሉ ነይሮም እቶም ነዚ ዕድል እዚ ዘይፍቅዱላ ንኣሜሪካ ይኹን ንኤውሮፓ ድማ እንታይ እዮም ዝበሃሉ ዲክታተራት ይበሃሉ ሕማቓት መንግስቲ ይበሃሉ ካልእ ኩሉ ዓይነት ሽም ይወሃቦም እቶም ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ድሌቶም ንክገብሩ ነቲ ሃገረን ክምዝመዛ ዘፍቅዱ ግን ዲሞክራሲ ዘለዎን ፅቡቕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዘለዎ መንግስታት ተባሂሎም ፅቡቕ ሽም ይወሃቦም ስለዚ ኣብዚኣተን ንፁር መልእኽቲ ክህልወና ክኽእል ኣሎ እዚ እንተነፂሩና ይትኻል ኩሉ ክርዳና ዝኽእል ሕጂ ኣሜሪካን ኔቶን ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ይዕዘብዎ ኣለዉ It's a situation that's making many in the West anxious. Russia try in desperation to develop and to strengthen relations with countries that can provide it with what it needs to continue the war of aggression that it started against Ukraine. So we are very much concerned about this because this is what's keeping the war going. ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ብናይ ኣልባንያ ፕራይም ሚኒስተር ሰለስተ ዓይነት ሰይጣን እንትለው ቁፅሪ ሓደ ሰይጣን ኣሜሪካን ምሕደራናታን እዩ ኣብ ቅድሚ ዝተዛረቦ ቀፃሊ አንቶኒ ብሊንከን ዝዛረቦ ናይ ብሓቂ ብኣሜሪካውያን እውን እንተኾነ ውርደት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ካብ ሪያሊቲ ካብቲ ክውንነት ኣዝዩ ዲስኮኔክትድ ዝኾነ ስትራቴጂ ዝኽተል ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ንኻልኦት የነፅል ኣለኹ እናበለ ንኣሜሪካ ጥራይ ዝንፅል ዘሎ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብዓለም ደረጃ ተወዳድርነት ከም ዘይህልዎ ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ንነፍሱ ወከፍ ናይ ኣሜሪካ ምግቡዕ ባዕ ዘይተቐበለት ሃገር ክእግድ እየ ዝብል ዘሎ ክንምንታይ ኢኻ ክትእግድ ትኽእል ሊሚት እኮ ኣለዎ እቲ እገዳናትካ ንቻይና ክእግድ እየ ትብል ንራሽያ ኩሉ እገዳ ክውስኽ እየ መሊሰ ትብል ንኢራን ክእግድ እየ ንሰሜን ኮርያ ንዝተዛረበ ሰብ ክእግድ እየ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ክንደይ ፀላእቲ ይጥርኢሎም ነዞም ኣሜሪካ ከምዚ ዝፈትዎ ከይመስለኩም ኣብቲ ቁጠጠው ክብሉ ከለዉ ሕቁኡ ግምጥል ከብል ከሎ ገመይ ዓይነት ሃገር እዮም ዝብሎም ዋላ እቶም ኤውሮፓ እያ ዝብለኩም ኣለዉ ኤውሮፓ ንባዕሎም ብኣሜሪካ ብጣዕሚ ዝምዝመዙ ዘለዉ ሃገር ስለ ዝኾኑ ኣይዶኖ ገሊኦም እኳ ውጥቀት ናይ ኣሜሪካ ዝምነዩ ከም ዝኾኑ ርግፀኛ እየ ቻይና መፅያ ክትወሮም ከም ዘይኮና ይፈልጡ እዮም ራሽያ ምናልባት ክድክሮም ትኽእል እያ ምክንያቱ ሕርቃን ስለ ዘለዋ እንተቲ ናይ ቻይና ግን መፅያ ክትወረና እያ ዝብል ገለገለ እቲ ናይ ኣሜሪካ ወርድ ሞንገሪንግ ይብልዎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ውግእ ንምጅማር እምበር ቻይና ናይ 5000 ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ሓደ መዓልቲ ካብ ሃገሩ ወፃኢ ወሪሩ ዘይፈልጥ እዩ ምናልባት ሕጂ ከምኡ ክገብሮ ሶም ስለትወሩን ትዘምቱን ትሰርቆን ስለ ዝኾንኩም ፕሮጀክት ከማኹም ንካልኦት ስለ ትቆፅሩ ጥራይ እምበር ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት ሓሳብን መደብን የብለንን እቲ ዝዓበየ ናይ ቻይና ሕጂ ንቻይና ከመይ ገይሮም ክፀርፍዋ ክትሪኡ ኢኹም ኩሉ ነገር ናብ ቻይና እዮም ክጥቕልልዎ ዝፍትኑ just listen. After the ceremony, the two leaders sat down for talks. Putin thanked Kim for his country's support. He said the new agreement they signed would form the basis of long-term relations going forward. We very much appreciate North Korea's consistent and permanent support of Russian policy, including in Ukraine. Also, our struggle against the imperialist policy imposed for decades by the United States. So, ti Vladimir Putin abzi press ክዛረብ ከሎ ኖ ናብቲ ዋን ቱ ዋን ሚቲንግ ወይ እውን ኣብቲ ኣኼባ ገይሮም ከሎ ክዛረብ ከሎ ሰሜን ኮርያ ካብ ነዊሕ ራሽያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ኢምፔሪያል ወይ ድማ ናይዞም ጨቆንትን ገበትን
عبي سمبرات زلوانن عبي بدهو قط إموان زلو هجراتين سلزي نزل مبر عندما حبراوي سرح كم زدلن حبراوي أكايدا كم زدلن أبزس كرايوان بعلمنا تزاربون سمينا countries now pledging to potentially come to each other's defense in the event that they are attacked. Do we have any more details about this partnership agreement and what exactly this means? هذا كابت ديلس انتايو تغيير زلو أمريكان أوروبان لعلو كل دمان جابان سمي دبوب كوريا انتن مشاركتنا أمريكا زخنا دك أصلي تكليون زلو by the way فلاديمير بوتين كابزي مجاشا زيكا تنابي يقيدو ناب فيتنام يقيدو كنرينا فيتنام دما مس تشاينا عبر كب زلو أمريكا دما مس تشاينا مس راشان كتلوا زسعر زلو نعم قديفا نبوتين كتنجد مخالا درو أمريكا تسألي لهم يمزلو already but تكمناتات كاب قصر وصايو so هذا كابز الديل استقبل هل زلو كلتين هجرات نامي نراشا أبز جبر متقعتي سمين كوريا عبا حجزن نراشا نمكل خال وتعدروا كل زكالك تحجز مخانا كمدما نسمين كوريا زورد متقعتي راشا كتكلا خلالا مخانا لك كم زنيتو زبلوه نحنت تحريمك كلنا زرايات تخون زبلوه كم ناينيتو عينت الله ينسكيرو مالو وزيد ما كتصلوا لهم دليزلو مخنياتو كالوت حيلتات كمهم تغيرهم حيل خمزه يبلهم فلطيهم سو انتايم زغبر سم زرايات كون كالوت زراي كغبر خمزه كله غيرهم يم نتعلمنا كندسوا دليم نيرم لذي اذا كنت زدبات برعينو اجي سمعوهم شوب كم زلوم ريا Well, we have very few details, Amra. The dust, I cannot stress far enough, is still settling here across the Korean Peninsula with this historic visit. So it's just as you said, for days, Amra, we've been talking about North Korea and Russia entered this strategic partnership, right, back in September of last year. So we were wondering what they were going to do during this meeting to elevate that strategic partnership. And they both seem prepared, as they have relayed in their comments at the end of this summit, to potentially come to the aid of, each other's militaries if both countries or if either country comes under any sort of aggression or under attack. Now, we were looking back, Amra, to 1961, a treaty signed by the USSR, Khrushchev, and North Korea, Kim Il-sung, the leader, then the founder of North Korea, where the language was very strong. It said that if either country came under attack in the 60s, that the other country shall immediately spring into action with military. أبتناي كلام زنبرم أبغى كومونيزم زنبرم ديليوم تمليسهم زلوا الموسيز بهالزلوا سلزي كابت استراتيجيك بارتنرشيب نابي حليفة مالو هجي أنت هاجر تتكيعة تخاليتي بزي زخون يكون بقصبت نقبر ملسي كتب ويون كدقف ندقف نايت هاجر كتساتف زي نخلتين هاجر ترجم زلوا من البعض سمين كوريا بدبوب كوريا بجابان تخبيبا زلا بأمريكا دما بوغا لما سيعقل خطولة تقول يوم لك راشا دما كم عين الجمباري زلوا بزوان سلزي كلت يوم دما نيكولا رويان حيلتاتيوم أو تهدروا حيل دما زي النعاق ويواسفع زغنو تهدروا عقب زلوا مين سمين كوريا زي كيم بحقوس كفنجح كم زخل فلوتيو ناي بحكت حقوس خم زل فلوتيو سلامتاي كابراشا كروح بزخل دقفات أتي كوناتاسي بملو نسبقو كينلو إنا خنبلو نخل انتاينا نرزال نابزي راشا زي تعدنا تفترة وصقاتها زلوو سمين كوريا دما كابو بزح صقاتها زي بالله ندادي اخلي كالو كل معدنات لعلو كل دما نايتني كل راوي تكنولوجي كمو وناب كال اندستري تكنولوجي ناي راشا نسمين كوريا أبا حاجس قبر الله خمزخل سلازي زملالا بزح صقاتها زلوو كالاي نراشا خمتاي كحق زخل ولا بسراوي كحق زخل بزح سراوي زلو هاجري سمين كوريا حيال زخونه وتهدراوي عقم زلون لعلو كل دما دروز قبر زلو قم بزلع على نهرك حق زخل دما حبسي أصوارات معناته أوروبا ملو 26 هاجرات 27 هاجرات نيتو بلاس جابان وصلوا كانوا كلهم وثيقة زوم هاجرات ياتهم يحجز ويم زلوني ناب يوكرين يحجزوا له كلهم إذا ميتمالو سلازي راشا وحدات أزيم حيالا زخونو هذا مجمع راشا نفسه زغالة سوبر باور يو نايشم سوبر باور ده كونه ببقعت أنت كلهم حيلتات دوك بالزغال حيلي أبزوان زي سعر كازوليو سلازي نايسمين كوريا بالتعمي أقداسنا زلوا تهدروا عقمي كحجزوا خلوا العلا قداسنا نخلتين هجرات زي النعاق أبركتو زلوا that's why زقرع زلوا ناي بحق خم زقرع يجير وامزلوا زي لزي سمين كوريا بينهم خالصين منيرهم بتقدرات بقول ولا حنت ما تحسين منيرهم هجي راشا ندادي برتعاو من قد كتبايا تكنولوجي ناي كولر كتبايا أبين دسترناتو كتحجزايا سلزي بقط أبا يكون بوتهدروا عقمناتو نلعب لقصك خيري
راشا دما بزيك العالم تزدلي زبالة حاجز بتركبيها ولا ون عقم سب أبنات بزح وتقدر تقينوا أبتي construction sector بزح حزب سلزلوا سمين كوريا كابو كيدو سب نابوك سرح أبت حاجزات تجبر خلت لازم كلتين ككومونيزم كبحلنا الكومونيزم زلون سلزوخنا ناينو وحدة مكرون ليلان زلوانيم زي أبزوان زي ساعتن كجبروز خلا أبسك أتفتير لما الله that's why كل ميديا فوكست كوينم أبزوك عزوزي بزحت انتنا كبوت أنا بيبي صوت روايهم كميلهم كتب الزواج assistance. Vladimir Putin, I have the quote right here. He said that this agreement just has the provision of mutual assistance in the event of aggression. But what kind of assistance are we talking about? Is that military assistance? Is that sending food? Is that sending supplies? So the problem here, Emra, is that we don't have a written document that has been sent out by the regimes of these two authoritarian leaders for us to get more clarity on what exactly this new quote-unquote alliance and mutual defense pact truly means. Is it military? And in that vein, Vladimir Putin also said, quote, the Russian Federation does not rule out the development of military-grade cooperation. So does not rule out the cooperation. If you sense a theme, Amra, there are a lot of platitudes, a lot of vagaries here, but they're still very concerning. So as our friends in Washington, D.C., the Pentagon begin to wake up, as more of the Western military alliances and personnel and leaders begin to take in what exactly this means, it will be كم تري ود لهم زي نتمرابا عالم شوك ويفز ناي سمبادي رعد فتير زلو كنتات يمهناتو كلنا كل راشا عبزي أي مخدت النيرة سمين كوريا مالي كنت أنت توليدا نوع عمتها زجبرتها إذا كل زجبر وزلو زم كومنتاتورس ويون كالوت زجر رمام زلو كل زين راشا أمريكا دفي عبو توزع خمزلات رايم صل تبيهم لهم every step راشا تجبر زلا every step China تجبر زلا every step زجاتهم زلو بسنكي قد كات بوليسنا أمريكا مخانو انت زي العماي تجبرن بعلوم حسيبهم زجبروا يكونوا زلو زي تجديدهم زجبروا زلو مسرعي تجديدهم كلكم كلوقة أمريكا كحرقي لما يكونوا اتفقوا زلو كنتات نزل نخجبروا قديتا فتير لهم الله مغنياتو إنه اللاويهم نقص علنتهم حرقة غير لهم سلزلو تديهم لهم every step China تجبر زلا بزوان زي راشا تجبر زلا ندحننتهم أب حدقة سلزي رأيهم زلي حدقة خابيز بجزلو كاب أمريكان أوروبا سلزي انتهينا نرزلنا علمنا transformation تكايد الله كل زي دما فشول بوليسنا أمريكا مخانو اتبع لهم من وح عمتها تتنكقهم زخدوا زنبرو زي تنكق معدارا سلزي متى كل نجار بحيلك جبر سلزي فتنة بحيلك تعمس أم تفتين كارما نفسه كفسف نفسه كدحن كجبر زغلس قمتي حجرة يبزي who's following developments from Beijing. And of course, China is a أبزاجين تاي كبلي فتنو بيبي صغاريوه نيشاينا أزي حجراشان سمين كوريانز قبروا زلوا عبسك عاد فترة لايو انتاي نيشاينا يأي محرق لنا وي نيشاينا حماق سم عميلة ميام شاينا بوتين انت مالي بحادة تراقيبهم أبسبوز خنا درجاتات بس يحم زلوا نسمين كوريا دما أكلنا تم كقبروا توسخنا إيران ممكن تقفز دليل زلوا يمهناتو حيالات وتدريان دقفتي دليله الذي إذا قد دايز نيشاينا it's a great news good news مهناتو راشا مس شاينا مس كوريا كنت قبرت خل زمدنا لعلا قد سنة الله مهناتو كوريا حنت كابتن سمين كوريا مالتي حنت كابتن شاينا بحبو تحجزن بقلت انت حجزاتها سأقامكم أساس لزغل بحبو إن حجزت تدلاد لها قرية سلزي كل تزبروا بزميديا نخن فلتي لي باب كله بستفل عليه من قد زم سألكم زلوا كما يجرب نقرات كتب زوزي يقولوا نزت رأي أمين زخي سبكاك ساعة كنا بحرقة ورد ally not only of Russia but also of North Korea. How will it be viewing this visit? Well, I think one of the first things to say, Catherine, is at this stage, I would view North Korea and Russia as fast friends, but not firm friends. This is not a relationship that either side have prioritised in the past. They're prioritising it now because they need one another, but they actually need China more. And they will not want to do anything, make any agreements that may annoy President Xi. Now, what do I mean by that? Well, so كل زربا كما يجرم رعدو أتيوم كم زلوا كما يجرم أمونغون بأس توي دليو راشان تشاينا عبيت باورسين بسمين كوريا كباساي كلانين راشاسي تشاينا تدليو نجر كبسمين كوريا خطوزت خل نجريل بديهم لهم سمين كوريا ولا قات هدرا حيلن تلو كلتين تشاينا راشان أصبحوا كابنا سمين كوريا زحب لهم أنت هاي كنت تدل راشا دقفت دل على تزلوا هذا مغنياتو تشاينا وتهدرا حاجة سكت قبل الله سلزي تخب تيجامات دينا طبعا تشاينا كبلاشو أي دليل مراشا سلمتاي ندادنا توم ساعة جزء كله تتبهم زلا أخوليو نتوت هدراوي حيلنا توم بدحر مجارة جاز حجز زلا تشاينا سلزي مس تشاينا زلوا مركب نفسه زخ عليه
ንጹርነት ዘለዎ ብቢልዮናት ዝትመን እዩ እዚ ክልቲኦም ተጠንቂቆም ዝርእይዎም ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ቻይናን ራሽያን ተዘራሪቦም ኣሎ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኸይና ከምዚ ክንገብር ኢና ኤግዛክትሊ ክልቲኦም ድማ ፐርፌክት ዝስጉምቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ እዚ ንኣሜሪካ ራዕዲ ከም ዝፈጥረላ ይፈልጡ እዮም ንኣሜሪካ ራዕዲ ክፈጥረላ ድማ ቻይና መፍተታስ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ነገር ዲስትራክትድ ክትኮናላ እያ ትደሊ ዘላ ስለምንታይ ኣብቲ ቦትኦም መፅኦም የጨናንቁሎምን ሽግር ክፈጥሩሎም ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ቻይና ኣሜሪካ መጠን ኣብ ካልእ ዝተኣለኸት ንቻይና ፅቡቅ እዩ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቻይና ስቃት ይስክት ክስምዓ እዩ እዚ ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ንሰብ ማኒፕሌት ክገብር ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ተንብቦ እንድሕር ኮንካ ብፍፁም በዚ ዝብሎ ዘሎ ዝፅሎ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ China will look at these two leaders as global pariahs and they will know that that is an image that they do not want to show both the West, Europe and the US. So when it comes to this kind of alliance, they will be careful about how they align themselves with those two. China wants to be a global leader. It does not want to be a global pariah. And it wants the world to see it as such. So that's one of the reasons why we think when President Putin came here to Beijing, that we hear, there have been reports. So in terms of China, world leader, they are already world leader. ምክንያቱ ስኻትኩም ኢልኩሞም ናትኩም ብለሲን ኩሉ ተቃላት ኣብ መንጎ ነቲ ዘሎ ዝምድና ኣናኣይስካ ክትነግሮ ኣለካ እቲ ህዝቢ ራዕዲ ከይስምዖ ለሉ ኩሉ ባይደን ንክምረጥ ስለ ዝደልዩ ነቲ ባይደን ከፀብቕ ዝኽእል ነገራት እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ኩሉ እቲ ሚድያ ኣጀንዳ ኣለዎ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ኣጀንዳ ኣለዎ እቲ ኣጀንዳ ድማ ኣብ ላዕሊ ነቲ ዘሎ መርሕነት ደገፍቲ ናቱ ስለ ዝኾኑ እቲ መርሕነት ናቶም ውድቀት ናቱ ስለ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ከምዘይወደቐ ገና ውፅኢታዊ ነገር ከምዘይኮነ ከምቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝብሎ ፀንሐ እዚ ጉዳይ እዚ ፑቲን በቃ ምዝኾኑ ምዘርከበ ይገብር ኣሎ Why? ስለምንታይ ከም ይገብር ኣሎ because you forced him to do that. እስኻን ተደይ ትገብሮ ኣማ ይገብሮ ነይሩ ዓለም ከም ቀደማ ተትኸይድ ነይራ እናሰረኩም ከለኹም ግን ብወቅዒ እንተደይ ትገብሮ ነይርኩም ኣማ ይገብሮ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብወቅዒ ለለይ ሓደገኛ መንገዲ ስለ ትኸዱ ዘለኹም ካልኦት ሃገራት ድማ ንድሕነተን ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክገብራ ድልውነት ከም ዘለወን እቲ ሳተን ዝገብርዎ ዘለዋ ድማ ተገምጢሉ ንሓታቶም ዝለዓለ ስግኣት ይፈጥረሎም ኣሎ ነዊሕ ከድና ኣለና ንእሽተይ ክምለሳ ክፍትን እየ ነዚያ እቲ ካልኣይ ኣብ ዜና ዘሎ ክንርኢና ሕጂ ኣብ መንጎቶም ብደም ፍሉይ ዓይነት ኪዳን ኣለና ዝብሉ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዝከረዩ The war in Gaza has taken a dramatic turn and claimed yet another casualty. Israel's relationship with the United States. These two countries have been close allies for decades. America is Israel's biggest supporter, diplomatically, militarily, and financially. But now there's a rift and it is widening. So, መጀመሪያ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዳ ናይ ዲሞክራሲ ሰባኺት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሰባኺት ናይ ናፅነትን ፍሪደምን መራሒት ኮይና ኣክት ክትገብር ንብዙሕ እዋን ቀፂላ እንድያ ኣብ 2023 ኣቢሉ እቲ ዘይተረዶ ወላ ወዲ 16 ዓመት እቶም ጀነሬሽን ዚ ዝበሃሉ እቶም ንኣሽቱ መንእሰያት ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃና ብምሉእ ይበሪሂሉ ኣበይ ይኸበሪሂሉ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ዩክሬን ከምቲ ዝደለ ሸፊኖም ኣይተራየን ናይ ቃዛ ግን ኣብ ልዕሊ ቆልዓን ሰበይትን ዝገብርዎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ርእሱ ዘይኣተወ ነቲ ክውንነት ኣንቢቡ ክነቅሕ ዝደለየ ርእይዎ እዩ ተቐደም ውግእ ክካየድ ከሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን እንታይ ገብሮ ነይሮም ኣየምፅዎን እዮም ነይሮም ሲኤንኤንን ቢቢሲን ኣየምፅዎን እዮም ነቲ ኣሜሪካ ተኸትሎ ዝነበረት ኣይወፅን እዮም ሚድያ ተዲኹም ኣለኹም ይሓብዎ እዮም ነይሮም ሳላ ቴክኖሎጂ ሳላ ቲክቶክ ግን ኩሉ እቲ ንኣሽቱ ጀነሬሽን እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ግፍዒ ሪል ታይም ርእይዎ ስለዚ ራእዮ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝነበሮ ማኒፕሌሽን ወዲኦም ሎሚ ሰብ ቀቢፅዎም እዩ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ብጀካ ሕማቅ ፅቡቅ ክገብር ዘይክእል ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ቲክቶካትን ገለ እንታይ ዝገብር ድሕሪት ተመሊሱ ኩሉ እቲ ክፋእናቶም በብሓደ ይደውፆ ዘሎ ብቪድዮታት ዶኩመንት ዝኾነ ሓበሬታ ጭብጢ ብጭብጢ ዝወረደ ስለዚ ራእይቲ ሰብ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ እዚ ምፍላጡ ድማ እዚ እንታይ ክብለኩም ኣሎ ከም በዓል ኤርትራ ቀሊል እዩ ንክትፈልጦ ስምብራት ስለ ዘለና ካልኦት ሃገራት ግን ኣይፈልጥዎን እዮም እዚ እቲ ኣሜሪካ ስእሊ ናቶም እቲ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ከመይ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ነታንያሁ ዝበሃል ድማ ንኣሜሪካ ብፍላይ ንባይደን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝርዕቆ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዩ So much so that the Israeli Prime Minister is accusing Washington of withholding weapons, and Washington is said to have scolded Netanyahu. Like I said, quite dramatic. It started with a video message where the Israeli Prime Minister pressed the self-destruct button. He suggested እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ነታንያሁ ትዕቢት ናቱ
تقلل سلزي بلوي متن سلزي حلفيو مخنياتو سلمتها كوبلك مالو كل زدلي أطوار كل هبامية أنت تراي أنت شيبمنت السادة ما نبترا فاز بهذا لما تقعد تقبر تخينك إذا عينت بوم بز عين هبا كان ينايلهم أنت شيبمنت سلزي قدفو كلنا هبو كل جنزبن قال مالنا هبو قالو أبا انتايلو نتبايدن كوغو انتاي كقبريس فتنزلو ناي دونالد ترامب دقافي مخانو كفل دليو دونالد ترامب سلطان كمت سلزغوني نبايدن يصرفو خمزلو انت خونه ابشكري زالو سنبعلو اجي سمعوا تكون تدنا بيجي that the US is weakening Israel in the war against Hamas. Listen to this. It's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life. Give us the tools and we'll finish the job a lot. It's inconceivable. مراحنا يكالا هاجرسي نكالا هاجر مالتيو حاجة زي هابن كبن حاجة تطوع قبل مخالسي نكت حسب تشجري واي تحسب تشجر inconceivable تبل لعبنت أبوها نعها ناي بتمرتي جنزب مخفال توقاري تلك inconceivable أبويس كم يجير زي كفل ليغات ثلاثة هاجرات جن إيرترا السعودية ده هابتني الكاسي inconceivable كتولا يتفلني كندم تاع agreement لك انتاي جزريكا تا أمريكا كم هاجروا سلزرياسو إحنا هنا محد رازب الأمن سلزلو كم يجيرهم أمريكاسي نعناسي تدعى صور تطوع بيلومو زدلنا نكبر ولا حقنا تحس ولا جلسي سلمت تطوع بلوه لأن دائما لتي بايدن كم نخبر مثل كم زي بلو جيريد زارب سلم زجر ميدما بايدن قد نيموداتها سلسلة بتصحي مثلا وين السوي تم بتحر مقارجة زلو زبلوس Netanyahu took direct aim at US President Joe Biden and his Secretary of State Antony Blinken. Earlier this month, Blinken was in Israel. He met Netanyahu. Now the Israeli Prime Minister has shared details about that meeting. He says he had a candid conversation with Blinken and he complained about military aid because the US has curtailed supplies. It has stopped the transfer of some ammunition, so Netanyahu complained to Blinken. And what was Blinken's response? He blamed it on quote-unquote bottlenecks and he promised a quick resolution. But it seems that the Israeli leader is running out of patience. So he decided to make their differences public. And which supplies is Netanyahu talking about? A shipment of joint direct attack munitions, better known as 2,000-pound bombs. America was supplying these bombs to Israel, but in April, the US withheld one shipment, just one shipment, was withheld. زغل بمبازخا نفلسطين من معناويو سلازي حنت الشيبمنت حنت جزية تقيد قعزو نعاتا توصل زبلوا الزخول قعزو صنعي لا نغركم يا باشحات قطر أصوارن بومباتاتن يبوميم جنزب زي تعدن تواهيبوي زخلو تانكيو زي بلو نتحنت جزية زقودلتو بوقعي وزيو نتمرحي نوع تارجتس قبل نتمرح نتعب بواشنطن زلو تبو غير تاغيرو زخانتايو الروغانس نايتي بلينكن يزري حنت فيديو كن وتي على ذا فيديو زيرايوا time I mentioned before this very likely escalation into there's already been a lot of back and forth between Israel and Hezbollah. The whole northern part of Israel has been evacuated because of those ongoing fighting intentions. Well, this was extraordinary yesterday. You can put this up on the screen. So Hezbollah released drone footage showing sensitive key Israeli positions. We're talking chemical and oil storages. Most of this is around the port of Haifa. زتري وزلهم حزب الله زبال عتوق جلة عبد أبو لبنان زلهم بدرون تسيلو درون مالسي نايت على أي درون يدبلك دلو عب sensitive بوتا نايتي ودب ناي حيفا زبال مديو أصواراتو ما بيعلو نداديو ما بيتخزينو له كل نجار كم تقو عصر وزلون أدلاين نتابزلو معلتي كارمو مخانو من نسرائيل زر عدس فترة كنتاتيو مغنياتو قدم تناتهم أي روندوم زبالسي intercept خبرون يرونز درون زي ريوسي ما تقعد تخزل نيرو وخالا زرار بقى تزي سأله درون كدبدب يخل نيرو فديهم له كي ترى أو متي زلوا نترادرنا نا إسرائيل زعكل سجيرو يبز متي زلوا زين بحكي أرعدوا ومزلوا إسرائيل يزبحل زلوا. It appeared to show, according to a news report, parts of a factory belonging to a defense maker, including Iron Dome batteries, rocket engine depots, David's slingshot facilities, and radar. So this is basically a provocation, Emily, by Hezbollah saying look, we're able to get our drones in here in spite of your Iron Dome systems and take a look at all of your sensitive positions. And if we can get our drones in there and get this kind of video, you can imagine what sort of military capabilities we would have as well. This comes as... So, that video Israel بسنك that video تراي قبر ملسك بخمس قولي يتنكرت له مغنياته كساك ندزي
ክርዩና እንድሕር ኢሎም ኣለው ዓቕምናቶም ላዕሊ ከይድሎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተተፀሚብናዮም መሊሶም ክብርትዑ እዮም ዝዓይነቱ ነተንያሁ ድማ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ካሪየር ናቱ ወይ ከዓ መንገዲ ናቱ ዕጫ ናቱ ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ እዩ እስራኤል ዓብ ውግእ እንተገይራ እሙን ኣሜሪካ እውን ተሸሚማታ ድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ዓወት ክጎናፀፍ ስለ ዝኽእል እቲ ዓወት እቲ ድማ ናብ ስልጣን ንክመፅእ ክሕግዞ ስለ ዝኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ካብ ነዊሕ እዩ ዝደልዮ ነይሩ እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ወሲኖም ኣለዉ እቲ ኩናት እቲ ክገብርዎ ኩናት ክገብሩ ከም ዝኾኑ ድሮ ኣፕሩቭድ ኮይኑሎ ስምዕዎም እስከነሽተይን እዚአን we would have as well. This comes as the Israelis are also projecting. They're saying they have operational plans in place. They are very much threatening a wider escalation. We can put this up on the screen. So this is from The Guardian. Israeli foreign minister says decision on all-out war against Hezbollah is near. Sign-off on planning for a Lebanon offensive follows release of Hezbollah drone footage of Haifa in northern Israel. Let me read you a little bit of this. So Israel... So already at the Hezbollah reveals drone footage hovering over key Israeli ports. ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ already ነቲ ኩነታት ናብ ውግእ ድሮቲ መንግስቲ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ክገብር ወሲኑ ከም ዘሎን ኣፕሩቭ ገይርዎ ከም ዘሎ ነቲ ሓሳብ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ it's a matter of time ምናልባት እቲ ዘዛረቦ ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ደገፍ ስለ ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ፀቕጢ ክፈጥር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ክትሳተፉ ኣይትደልን እያ ዘላ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ክትደልን እያ ዘላ ግዜ ናይ ምርጫ ምስ ምዃኑ ድማ እስከደሸን ስማዮ against Hezbollah and Lebanon in an all-out war Hezbollah will be destroyed and Lebanon will be severely beaten. Israel's military later said operational plans for an offensive in Lebanon readiness of Biden advisor. Although I don't know how senior this dude is, I've literally never heard of him. Special envoy Amos Hochstein met with Netanyahu and Gallant, heart of the whole. So Biden ነዚ ውግእ እዚ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ጠጠው ከብሎ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ስፔሻል ኤንቮይ ናቱ ናብኡ ሰዲዱ ከም ዘሎ እንተኾነ ንእስራኤል ጠጠው ከብላ ዝኽእል የለን ብፍላይ ነዚ ነተንያሁ ዝበሃል ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ምስ ሕዝብላህ ምስ ኣብ ሊባኖስ ንዘሎ ሓይሊ ምስ ውግእ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ምስ ሓማስ ዝተገበረ ውግእ ኣበይ በፂሑ ኣሎ እወ ነቲ ጋዛ ደምሲሶሞ ልዕሊ 40,000 ሲቪል ቀቲሎም ቆልዓን ሰበይትን ቀቲሎም እዮም ነቶም ሓማስ ግን ስዒሮሞም ዶ ኖም ክስዕርዎም ኣይከኣሉን መሊስ እቲ ህዝቢ ተሪፉ ዘሎ 2 ሚልዮን ተነይሩ እቲ ህዝቢ መሊስ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ናይ ጋዛ ኣንጻር እስራኤል ክዋጋእ ከም ዘለዎ እዮም ገይሮሞ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ኣንጻር እስራኤል ክዋጋእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኦም ዝወረደ ዕንወት ሪኦም ኣለዉ ጭካነ ናቶም ሪኦም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ከም ሰብ ከም ዘይቆፅሮም ሪኦም ኣለዉ ስለዚ እንተተዋጊካ ሞት እዩ ኮፍ ኢልካ ከለካ ኣብ ገዛኻ እውን ሞት እዩ እንታይ ገብረካ እዚ ክትዋጋእ ኣንጻር እቲ ዝቐትለካ ዘሎ ንዘበና ዝቐተለካ ንኽትንስእ ንኽትሕርድ ኩሉ ዝከኣለካ ንኽትገብር እዩ ዝገብረካ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ኩነታት ኣይገብሮም ምክንያቱ እቲ ዓውደ ኩናት እንታይ እዩ ንሓማስ ኩናት እንታይ እዮም ብዝረኸብዎ ዕድል እስራኤላዊ ወታደር ምቕታል ዕላማ ናቶም እሱ እዩ ምስ ዓርጊ ለመለካል ኣርስቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኣብነት ኣሎ ወፂኡ ዝወፅእ ኣለዎ ጋብዚ እቲ ናይ ገለ ብርጌድ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ናይ ቃስም ብርጌድ ገለ ዝብልዎ ኣሎ ካብቲ ናይ ሓማስ ሓይሊ ማለት እዩ ነቲ ዝገብርዎ ውግእ ብቪድዮ እዮም ዝቐድሕዎ ተርዲሖም ኣለኹም ኣብቲ ዝዓንዩ ዘሎ ገዛውቲ ኣብቲ ዓንዩ ዘሎ ቤን ገይሮም ይቕልቀሉ ወፂኦም ነቶም ሰራዊት ናይ እስራኤል ብዙሕ ሰራዊት እዮም ዝቐትሎም ዘለዉ ሪፖርት ስለዘይከው እምበር ነቲ ዝገብርዎ ደለዉ ድማ ኤግዛክት ላበይ ይቀትለው ንመን ይቀትልለው ብቪድዮ ይቐድሕዎ ኣለዉ ካሜራ ኣለዉ ቀድሚ ምግባሮም ኣበይ ክሃርሙ ምዃኑ የርእዩኻ እታ ቪድዮ ድማ ናብዚያ ክታርም እያ ተባሂሎም ይሃርሙ እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ውግእ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መዓልታዊ ይኮነን ግን ይወፅእ እቲ ቪድዮታት ናይ 1 ደቂቕ ናይ 2 ደቂቕ ዘስካክዕ ቪድዮ ኣብዚ ከተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እዮም እቲ ኩናት ድማ ብርቱዕ እዩ ሓማስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ንዑ ክስዕሩ ተዘይኪሎም እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ነብሱ ዝኸኣለ ክሳብ 100,000 ዝኸውን ሰራዊት ኣለዎ እዩ ዝበሃል ነዊሕ ተመክሮ ናይ ኩናት ገይሩ ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ሱርያ ብቐጥታ ተሳቲፉ ስለ ዝነበረ ኣንጻር ናይ ውግሲ ተመክሮ ገይሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ይበሃል እዚ እቲ ኩናት ዝበኣሰ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካልእ ደማውነት ከጋጥም ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ድማ ግድን ኣብቲ ውግእ ክትኣቱ ክትግደድ ምዃና ዋላ እኳ ትደሊ The reason this dude was there to just try to head off a war with Hezbollah, and once again, Emily, while he's there, literally for the purpose of trying to avoid war with Hezbollah, Israel is basically announcing their plans for war with Hezbollah. So that's where we are. Yeah, and it's actually an interesting, it's an interesting sort of split screen with what's happening in Rafah because, you know, what we hear a lot of hawkish folks in Israel and outside Israel. And now Netanyahu is making a big deal about it. We have one case
that the president's talked about publicly, about the 2,000-pound bombs and concerns that we have about them being used in densely populated areas. That remains. We continue to work through that. Now, to put this in perspective, let's look at the defense supply that Israel has got in this war from America. This is what the US has given Israel. More than 2,000 Hellfire missiles, 36,000 rounds of cannon ammo, 1,800... زيد سمعوا زلهم كل تي أصوار استوهابين إسرائيل. سمعوا زيت أمريكا زبحال نقول عن سبيتنا وقتها ذهب أصوار سمعوا يجي. This is what the US has given Israel. More than 2,000 Hellfire missiles, 36,000 rounds of cannon ammo, 1,800 bunker buster munitions, 3,500 night vision devices, more than 50,000 artillery shells, 30,000 propelling charges for howitzers, and thousands of tank rounds and artillery shells. And this is the stuff that has been made public. This is the supply that we know. زيد سمعوا زناحكم اتنساتهم كيبنا يلوم زقلت ويو. بحبوا ذهب وجن أصبحوا كابس خمسة بزحي زنقر بجي سمعوها. American support extends beyond this. A large number of their shipments are also classified. So the US military aid has been massive. But now one shipment is stopped and Netanyahu goes to town with it. The Americans aren't happy about this. Their response has been sharp. They've cancelled a key visit. A group of Israeli officials was on its way to the US. They were invited to the White House for talks, but now the meeting has been called off and the White House has also rubbished Netanyahu's claims. So حفشة أنتي كم نريد زلنا وايت هاوس لمجمع بايدن عقل سلز ودي يمثل عقيبة مسمى راح إسرائيل تحسب زنا برا كانسل كم زقبرون كم بون press conference تجبره كنا تطرح. I was asked a question. I answered it. I don't know what he's talking about. We were very clear about there being one shipment that we're continue to have construction conversations with Israel about. Nothing else has been paused. You heard that directly from Secretary Blinken. I can't speak for the Prime Minister. He's clearly speaking for himself. Later, the US ambassador to Israel paid a visit to Netanyahu. And he is said to have, quote unquote, scolded the Israeli Prime Minister. The American ambassador is said to have scolded the Israeli Prime Minister and told him that his claims are both inaccurate and out of line. So, نتنياهو زبال تتعبيت ناتو بيلا جيروم كم زفرار هون كم مسمر وزايك أي مسمر كم سجرن زجبرو زلو دما واقع كفلهم زغل واقع كفلوا كعامية باللومن معناته indirectly نتهجر زي ما حضرواتهم نتنياهو زقربيه مكابهم نلالي سلازي زغنا لو تقبري كلهم يوم نجزيو كلا معلوماتكم قولوا حاجة حنت ريبورت اللي بزيادة تسمى متى آخر جذب هو مزلون فل. This confrontation has been building for a while. When Israel began the war in Gaza, it had the full support of America. But as civilian casualties rose and domestic protests increased in the US, Biden shifted his stance. The president won't provide bombs or artillery for this operation. In fact, let me quote from what the US president said last month about war with the Hezbollah. Israeli officials say that they're ready for a war with Lebanon. Washington has mobilized its diplomats. They're meeting regional stakeholders, trying to avert a wider conflict. So, Israel ريد خمزة مس حزب الله يزنقر. We have seen an escalation over the last few weeks, and what President Biden wants to do is to avoid a further escalation to a greater war. That is the effort here. But this is a very serious situation that أمريكا أبزوان زي توسخ جنبار كتجبر هاي تدلني هذا هاي تدليوني هذا الله جن إسرائيل كان من إسرائيل من يسمع توقك جمريو زوج زدما أمشور نراشة تزبالة تعدلي أمريكا حيلا بكال فعبتنك أتوخله جن أجي تكونتات كم زدري. The US envoy says the situation is serious, but Netanyahu may not pay heed to America's appeals because it suits his politics. To openly take on Joe Biden, it boosts domestic support for Netanyahu, especially his conservative base. So what can the US leader do? Biden's options are limited. He could cut military aid. The US gives a lot of it to Israel, $3.8 billion every year, and even more during the war. Last month, the US Congress passed a bill for another $14 billion of military support to Israel, and one more proposal is on the table, a new weapons package worth $18 billion. أجرمكم أبز حلفت رأي 14 بليون هيبومم وقوم جمرة 15 بليون هيبومم هجد ما توسعي 10 بليون دولار حجز كبوم أب بايتوناتهم الله سلزي حجز أمريكا نزا هجر I don't know ما نتكلم كبيديو كنزا جنزب نكوينات مغا نحد ناس هجر يجبهال كنزا حجز كجبر نفسه كجبر زيك على هجر أمريكا مالتيو نايب حق زحزني أزي جنت تعجاناتهم إسكان مالسنا بناتنا نايزيوم ستوري سلدي ودع أبناتنا كم وترو نجبره رينا نبزياجرنا كنودينا تتسكو زمانات يحلفوا له شجر سلدغنا صبوق دلي صبوق من نبابره دلي صبوق نتاتنا قطبا دلي مسعي ولدتات يحسبوا زي نغرات الله كم زي مسألة أجمعات كنا نور كم بحال سلدوسده قبولي
بقوم نابرنا خنمنا ونعين خيلين جن بقول تسعنا بدنا دوائن بلين كات كي تغير خمبر أثر يقولون لنا جاربنا كبر بريزيدنت حزب جنبار قبل الحادثة إثيوبيا زلوا مركزي بتدقق مستقلسن مسؤولين أبز حلف خلط أحمد إثيوبياويان مركز إيرترا بجبر الزبون كردوان كيلومية كم تيتو زمع بلا حبارة وعمل خطة سلو الناس في حقيقة دارلو استفدت إيروزلو محزنات حبارة والرأيان إنما عملت خيط ساخ جبرالو واجي عبد الحلف 10 عامات كتصل سمواتي كله ريته تبلا يتغني عقن تاقد سنه تاقد سنه الكاقد في كاد خيد نقرا كنا كمو نقبر نخلدينا افورد نقبر نخلدينا دلي يقول زرقنا احنا هندسيت بيننا نعمل نخلدينا بيننا رقات لنا وحس نخلدينا نعطهم قدام الكتنان يخلي بلا نخلدينا ناي 6 عامات معباله اب ثلاثه ولدات ترينا بقطم سنه اثيوبيا كنا تتعصاصري مس حزب اثيوبيا بسلام بحونت بمتحببار مكبار كنبر እንታይ ጎደለና ኣነ ወላ ሓንቲ ጎደለና ነገር የለን ቅድሚ ዝኣገረ ግን ርግኣትና ኢትዮጵያ ክውሰን ክኽእል ኣለዎ ርግኣትና ኢትዮጵያ ከዓ በዚ ዝረኣናዮ ናይ 3 ወለዶታት ተመክሮ ንብሎ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ሃይለስላሴ ስርዓት ነይሩ እሞ እንታይ ጨልዩና እንታይ ኣምፅኡ ሽዑ ዝነበረ ፍልስፍናታት ሽዑ ዝነበረ ተሓሳስባታት ብብዙሕ መንገዲ ተብሎ ትኽእል ግን ብቐንዱ ኣንጻር ልኡላውነትናን ኣንጻር ናፅነትናን ናይ ደገ ኣጀንዳ ዝምራሕ ስርዓት ስለ ዝነበረ ተመኪቱ تجزأ نبرة وجد لنا نحمي نبر نهزب إثيوبيا نحمي كنا بزغنا يوم من قدي نهزب إثيوبيا ده حمي دحريونا درج سرعة مسيون هاي درج سرعة كايدو نجارون لنا إثيوبيا رجعت هاي حق جزن ماليسون نز خبابي نبع لغلق عتيوه نيدرج أجندات خطة سلزنا برا إذا خاوتها مهرنا تمرتونا الله إذا نايت مالو يعني تزخفت مكروه نهزب إثيوبيا ده مثلا نهزب إثيوبيا 5 مقاولي فلتن نهزب إثيوبيا 5 في التفانين ونا فلتن قابز تخفي نجار يلا دحر 3 عامات زت مال درينا سلمتاي دحرنا نحطت علينا مسكومو عينت كنتات كنا بابر نخيل دينا كو اكزيست نقبر نخيل دينا ولا ملكتنا نيلنا قدفنا نكيد دينا يلن اذا حاجه انا بتينا حزباو جنبار حدش موزه يكون فلسفنا نا حزباو جنبار ونا كون كوننت ناي حزبتاتن ناي تاريخن رغاغصو حريا سلدونه قال حرياتات الله كاريل اقدر شنو نعدهم حودي اطول من نعدهم ده يبلو انا اقول لك زي قلال ابنت مالس قاطامي اب خرطوم اب قياده عامه حسان دبلو نيرو تشيف اوف ستاف نافع نيرو نافع ناي جبهه اسلاميه ناي مؤتمر وطني ناي سلطان لشعو ناي سلطان نيرو زعبا اثيوبيا نزارب زعبا رقاتنا اثيوبيا زعبا الخباب كله دلهم متحقازات زارب حريقه في اثيوبيا نافع حو طوا اثيوبيا تاقدشنا نحن نقدس بزعبا اثيوبيا حسن لبابي وربي كان ده هرجوزو حاولنا دي تجوز هذا هن مالدي سيمبل هذا مالتي انت حوتوا اثيوبيا حوتوا اثيوبيا حو مساتوا اثيوبيا خصا ده قسينكات حضر تغل من تربح خايل كاترا دي كونس من تحبار او ربحه كم زعما مثلا نجر كتمنى ولا تغل انا باثيوبيا سلامتاي بخمس مقد نصمد لنا انجيجمنت نحن من تاي تمركوسايو تاريخ سلد محرنا ترايديو كوننتاو سلد قناديو المساو لضغط اب قمت عدينا دينا نسرح دلنا مس جيبوتي مس صوماليا مس اثيوبيا مس دبوب السودان مس السودان وحباك نبرو نخل خلا امارات لدي تاريخ مدحريتا كون دقي تاريخ نقميتي دقي حزبتاتنا ناتهم لولاوي هاجراتنا لولاوي سرعات فطروا لغون وهدوتهم عبيات كطوهم لمعتهم نقميت نطمت دقي نبر مدحريت دقي دا كون احنا انا بزمن اوريت نملس كنا نحددنا وقعنا نبر نقدر على نقميتي دقي سوسله دخونتي حريا بومتن أجندة كان تايو برنامج كان تايو أنا إثيوبيا سي زعجين ريو دلنا تجمعات كابزقونا خالي حزبي أبز خبابي بنا إثيوبيا خناتات بقط تتصلوا حزب إرتراي عدلوا مسعي ولدتات تصلوا مسع معباليتات أبز حلف 8 عامات درينا أبي إثيوبيا بزلوا خناتاتي ناي شمال خناتات يتصلوناني ناي جيبوتي خناتات يتصلوناني ناي السودان خناتات وين يتصلوناني نزارو كابونا وين بقط خناتاتنا تصلوا أبي إثيوبيا دلوا معباليتاتي قدم خالي حرياتاتنا وصايا بوليسيتات قدم كدادم أبي إثيوبيا رجعت مسئلنا نسرحسي بحرية وحرية أو عبد التاخد المسوعي. It's really brilliant. أي بحكي إن إثيوبيا ignore جرنا بسلام كنبر أي نخلينا لمالتي سلزي تقدينا إثيوبيا سلام أو من قد انتحيزيون إحنا عون بسلام كنبر يزبل زلو ولا حنت كتوسخات غلزة رباي كونن بزعبا إثيوبيا الزحف لي استيزا لنا إثيوبيا جن شلل لنا تقدفنا يوم تقمت لهم قبل كوينهم كمس وناس خليهم سلزي قدينا إثيوبيا شلل كبهالو زغل أي كونن يزبل زلو.
ጉዳይና ኢትዮጵያ ሸለል ኢልካ ክትሪዮ ትኽእል ወይ ከዓ ኣይምልከተናኒ ባዕሎም ፈልጡ ኢልካ ትገድፎ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ጎረቤት እዩ ፀገምና ድማ ካቦም ይዝብገ ስለዚ ካብ ክሳብ ተኣኪቦም ገበል ኮይኖም መፅኦም ሽግር ትፈጥሩልካ ዘይኮነስ ኮለጌና ናብኡ ከይከይት ጉዳይ ሰላማዊ መንገዲ ሰላማዊ መኣዝን ከተትሑ ዘለካ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይ ቲንክ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብትን ትምህርትን እዩ ነዚ ድማ ይላቅርበልኩም ናይ ሆፕ ደጊመ ዘላለማዊ ዝኽሪ ንስዋትና ነበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ርእይቶኹም ግደፉ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ቻው